thir tu le ngai thatu te chibai kubu ku chu FIFA World Cup group stage game nu nung bera Portugal chuan South American team tha Colombia an hmachhawn dawna match hi ni somni pariat pathian jing lamdar nga a mipui sing ruksa nga vel lenna Hard Rock Stadium a khel aniang match poimo tak ani dawna a hmuhnawm viau turangai ani bokani Portugal le Colombia te hi group K an ni a Colombia hian khel ni atanga point ruklo chuak to in table a hmahroi tu an ni meka Portugal lam ve thung hian khel ni atanga point li lo chuak to in table a pahni na an ni thungani FIFA World Ranking a som pathumna Colombia hian an group stage game masabera sithum sikhatin Uzbekistan an ne a an group stage game ni na sikhat fine DR Congo an ne le bokani FIFA World Ranking a pangana Portugal lam ve thung hian an group stage game masabera beisei lo tak main DR Congo chu sikhatin arin ne tok puya an group stage game ni na ro an ron tho chuak thale a singa faizetin Uzbekistan an sopani kha squad nei tha fans nga le champion tura rin kai berte zingami Portugal hian pakhat na ni chunga group stage an khar feldon ani chuan an game nu nung bera Colombia laka nena changa point thum an hlo chuange nge nga ya chaklo emo draw emo ani chuan pahni na ni chunga knockout stage an lu atulang soitongin Portugal le Colombia te hi group K an ni a group K pakhat na hian round of 32 a heng group D E I J le L pathumna engram emober an hmachhawn dawna group K pahni na ve thung hian group L pakhat na an hmachhawn dawn ani group L lam kan en ani chuan England Ghana Croatia le Panama te an oma England le Ghana ten khel ni atanga point li ve lo chuak to in goal difference nei thazok England in ma an hruai meka group stage game nu nung bera hian England le point khatma la hlo chuak lo kumin FIFA World Cup a beisei tur nei to lo Panama te anin hmachhawn dawna in khel danga pahni na Ghana le pathumna Croatia te an lo in hmachhawn ve dawn bokani chutiang chu thil thlen dan tur ani wangin England hian pakhat na ni chunga group stage an khar fel arin oma group K lama Portugal in pahni na ni chunga group stage an lo khar ve bokani si chuan round of 32 a ram lian pahni squad nei tha pahni te anin sungal don ti na ni a khoilam ve tan po akhir ngal tal don ani chu wangin Portugal tan round of 32 a England pumpel ri turin Colombia laka hner an chan ngei atul don ani Cristiano Ronaldo le thiante hian kumin FIFA World Cup a bul an tan thalawa an game masabera beisei lo tak main FIFA World Ranking a somli parukna DR Congo anin hne tok pui hlo ani kha tichuan an game ni na FIFA World Ranking a somnga na Uzbekistan nen anin hmachhona thatak in Portugal an ron tho chuaka singa faize ta hne na changin Cristiano Ronaldo ngei point goal ni akhunga a hat-trick deuh hle nge ani kha tichuan an group stage game thumna Colombia an hmachhawn dawna Portugal tan fiana hau tak le khir khan ani dawna an thatak takem ti fiana ani dawn ani Colombia lamhian chelo khop maya tun din mun FIFA World Ranking a som pathumna an ni a somli parukna DR Congo le somnga na Uzbekistan ngot ai chuan an to akhir viau dawna Portugal tan po fim khur atul dawn ani Portugal thatzia kan soi thina an midfield lai ngat phei chu thatak an ni Bruno Fernandes John Neves le Vitinha te anin kola khovel ang huapo midfield trio nei thaber an ni lo vek point nei thaber Paul an ni chiang ani forward lamani se Cristiano Ronaldo Rafael Leo Joe Felix Pedro Neto Bernardo Silva Conceição Gonçalo Ramos te an kolani chutiang zelin defense lama poni se Nuno Mendes Ruben Dias Joe Cancelo Diego Dalot Gonzalo Inacio Renato Veiga khatiang zel kha an ni a an tha mai ni ama ro chu Portugal team thatak chuan team thadang an hmachhawn ve dawn ta a chu South American ram Colombia an ni
South American lamphei chu kan hria a an game fight a hmuhnawm in an rorum em a an huai sen tel bawk si a zuam sual ol takan ni tichuan Colombia chun tutenge khel kan ti ani chuan a hmasabera kan soidu chu Luis Diaz ani kan thatho ome Bayern Munich forward hot zet mai ani a season man zota ka khan Bayern tan goal som ni panga le assist vai som pakwa zet mai a thok chuak ani season khada goal som li pali thok chuak thei forward thi a che thei lo shima eng team po hrem turin a thato kani a hriam to kani Luis Diaz baka Colombia hian striker hot zet mai Luis Suarez an kol boka Luis Suarez im tam takin kan hrelo mai theya Sporting CP striker ani a season man zota ka khan Sporting tan goal som thum pariat loi mai a khungani goal som thum pariat chu tam takani a chu wangan hei po hi striker chia forward chetak kha ani theilo hrimani tichuan Colombia hian Luis Diaz le Luis Suarez te baka Real Betis forward Cucho Hernandez te midfield lama James Rodriguez te defense lama Crystal Palace defender Munoz te Spurs defender Hlui tuna Turkish champion Galatasaray tana khelmek Davinson Sanchez te Serie A Italian League lama Cagliari defender Yeri Minate po ankol ani chu tiang chu ni a chu wangin Portugal le Colombia te in machon tur hi a nga hlel oma game hmuhnawm tak ani po ka ringa zingdar nga khel tur po ni se in khel ngai na le abik takin Ronaldo le Portugal fan te tan ngat phei chuan mai phalchi ani lul lo ani tuna chuan team pahni te starting lineup tura ka ngai ti hian kan duang chin anga Colombia lamatangin tan masata ila goalkeeper Vargas right back lama Munoz center back pahnia Sanchez le Lukumi te ni se left back lama Mojica ni bokros se tichuan defensive midfielder Lerma ni se central midfield pahnia hian Arias le Puerta te ni se right wing lama James Rodriguez left wing lama Luis Diaz le center forward Luis Suarez te ni ro se Portugal lam en veleta ila goalkeeper Diego Costa right back lama Joe Cancelo center back pahnia Ruben Dias le Renato Veiga tenise left back lama Nuno Mendes ni bokro se midfield lai pathuma hian Vitinha Joe Neves le Bruno Fernandes te ni le se forward lama hian left wing Pedro Neto right wing lama Joe Felix le center forward Cristiano Ronaldo te ni bokro se le soito angin game poimo tak ani a rampani den game hmuhnawm tak mil hlui tura angai bok ila comment section a khan score in lo predict don nia tichuan in khel danga group J pakhatna Argentina chuan kumin FIFA World Cup a point la tlo chuak lo le beisei tur nei to lo Jordan an lo ma chan ve dona match hin samni pariat pathiani jing lamdar sarile achen ve khel tran tur ani a mipui singriat lenna Dallas stadium a khel ani don ani Argentina hian kumin FIFA World Cup an group stage game masa pahnia te nena an chang ve a point rukan hlo chuak to a knockout stage anin hlang kai fel to ani Jordan lamero soitongin khel ni atanga point khatma la hlo chuak lo an ni a kumin World Cup a beisei tur an nei to lo ani Argentina kan hriatingin world champion ni lai an ni a FIFA world ranking ani se pakhatna din mun an lua mek ani heti mek lai hian Jordan lamero somruk pathum na an ni thunga Portugal in singa 5z an sop Uzbekistan lam ai po in ranking som pathum loin an hniam zok ti na ni chutiang chu ni wangin Argentina hian an that dan bera Jordan hian machon arin om lova an player thathen khat an hadam tirin arin oma heti mek lai hian kumin FIFA World Cup a lain lan velo Argentina player thren khat te tan in lan na hun tha a thleng theidon bokani report tarlan danin heng player Nico Paz Valentin Barco Giovanni Lo Celso Marcos Senesi Guiliano Simeone le Jose Manuel Lopez te hian Jordan an machon vek dona in khelbul an tanangem kan thelova ama ero chu Jordan machon tura bei seite an ni a atam zok tan hian kumin FIFA World Cup a anin lan voi khatna tur ani dona a special hle don tina ni chu tin Leo Messi chungchang soilok
a thain ka hria a Leo Messi-a'n Jordan ama chhondon em ti lai hi zona a om theia a toy zongin o ma chhontura bei se ni e ti meyang o kan hria a Leo Messi-a'n kumin FIFA World Cup a bul a tan tha em a game ni a khel atangin goal nga a khung to a Algeria laka hat-trick a siam ba ka Austria laka goal ni a khung bokani kumin FIFA World Cup a Argentina goal zong zong hi ama khung vek ani a FIFA World Cup a Argentina game nu nung paruka te goal khung vek bokani chutiang khop chuan ramtan apoimo a akumwai khavio to ma se apoimo na hi anna satel tel mayam niyo ti turani ti chuan kumin FIFA World Cup Golden Boot Race hot zet maya hian Leo Messi-a'n chol adu bik lo ni turani a Argentina in World Cup knockout stage in hlang kai to ma se Leo Messi-a'n Jordan ma chona du ti chu report thang tarlan dan ani a adik ngei turangai ane bokani ti chuan Leo Messi hova Jordan laka Argentina starting lineup tura ka ngai ti hian kan duang chin anga goalkeeper Emi Martinez right back lama Montiel center back pahnia Otamendi le Lisandro Martinez tani se left back lama Tagliafico midfield lai pathuma hian Lo Celso Paredes le Palacios tani se forward pathuma hian Thiago Almada Lautaro Martinez le Leo Messi te ni bokro se le Argentina in World Cup knockout stage lut to chungin an group stage game nu nungbera Jordan an ma chhondon ani a an group a team member an ni wangin an that dan ber an thapui chhualo poni se Messi le a thian de hnena an chan tho arin oma point thum an mu tho arin omani ti chuan group stage game masa pahni atanga goal nga khung to Leo Messi atang point goal ni khatal beisei le phot meyang o le atop khar main Argentina hian round of 32 a group A chapahni na an ma chhondona group A lam kan en ani chuan Spain Uruguay Cape Verde le Saudi Arabia te an oma he video buat sei ani lai hian group A lam din mun kan la hrelowa chu wang knockout stage masabera Argentina ma chhon tur hi kan la soi chiang theilo ni engponi se round of 32 Argentina ma chhon tur kan hre thuai dona Spain emo Uruguay emo Cape Verde emo Saudi Arabia emo an ma chhon dona game hmuhnawm tak min hlui tura ngai phot mayang o le tikhan tun tumatan chuan kan du tok le phot mayanga kan video te tha intia bengwar thlak inti ani chuan lo like kula kan channel hi lo subscribe bok don nia thir tu lengai thatu te in zawai chunga thinlung takin lom thu kan soye in khel en nuam vekule